okay on the walk ka kwa 11 years ana when so friend Kinzoru wow Zoru but that one Kinzoru Kinzoru odi akun beba okay ono so no akro ka 4 years wow even ka 4 years na chene no we know wa me man o menche bia hwe wow nyankopon ni sikadwada roma ana matumi na ede aba ana me bawe okay me ma me wu na nsen ono so atisi wow ana yesei wabaya ya ono sa Otumfour ehira no first way dika no de pa de se no ono so no okay kaba oba ntino me metuma ka se nyankopon ni sikadwa ana efi adwuma nyankopon de acheme a me nso me hwe ni yi abo ho ban yi ana Otumfour Asanteman wade ye de wi nyankopon furo ana wo na ne nsem hira no Otumfour de nsa tu se kina asa wayene me de me magie de me mahu bi da mahu me ya bo me life me bi da mahu Otumfour de nsa tu ti so keke kro na masa okwa koda boss in shakase pa ono so Otumfour dan funa dan so no anya ya no kwa na edika o dan funa no okay enti Otumfour dan funa dan so no na betime ga do say for Otumfour dan funa da bi da wo se no Asantehene na numu to na kai ano ka say akwa we mu frɛ madam pa no the prasem ti no Otumfour dan funa dan so na shine na de ne kwa na de ne kwa sa enti yedi no anya de kito na dan so no sane de nyankopon is kedwa da roma na dana to o musa because me botchiri na me nyajo mintimi kanto se wonyesi ono wad na dwuna de to so hu se adwe na ode ye bibi no ejina bibi so na ede ekoso enti na adwe na ode bibi yes ka boy agaki ka say boy to wakwa aye baba pe ye tawukwa aye so ba boy you get to see Bantu Magosi. Aye, Bame, you saw. Anna, ye BBS here. Anna, ye mobile way. Ye mobile war window. Anna, ye will be a book. Anna, ye will be a woo. Anna, ye will be a woo. Obi ewo no bi no anayi no bi ewo TV Ghana eso mesre ni die mo enen dedika ya be channel iso na subscribe na wa turn notification na wa share ede amaya uso ni nda se yetai esomo mensia kotokofie na mpempi ya yetai hu a video bi a yewra Asantehene ye Asanteman nyina ewo no amamre kwan so ene sabi dwabo ase no dwabo ase akwa oni enkwada bi tai bi asa owia no de sato nkwada ne ti so ehira wo san nkwada no mo hwe fidi na ni mo na wa ha etibe ma jeni eni ni aketwa o mo na wa ha ye de o mo ama na wo so na ye no be din komo papa wo nchen ha ni be din komo ebusa nkra ne ho asem kakra e de akra na sabi nyame de adie nkra ne mu nti a wonya Asantehene ma duma bla bia kokroko eni wo mo edi asa amamre kwan so opo ni wo go de wada ma ba fo no asi okay chia wu awon ye de nyame adom na so nyame adom ko wada ye de nyame ase we de bra ba ya no ma na sika ka mi se bra ba fa che me mboko wada roma okay me se no wada won di a cha for odin de say ye from yan kaza ye from ko do buatin okay na dodo na from wade kiti kiti ni na wade me na me yesi you okay yakopa da roma enti na wa eni Asantehene santene dudu bibie ona otwa ko di ako efititi ko twamansa odidi ma etofuma enya bidie Asantehene enti na wa wada roma ye hwe akwada wodi ene wo mo wada roma enko me manu wo mo me manu ni mpopa ne wo mo wow obu fie best sense wada roma Otumfour dan for the I say wakeka ko 11 years okay aye be ma ajeni yes ajeni boate okay on the wakeka ko 11 years ana when so friend Kinzoru wow Zoru but that one Kinzoru Kinzoru odi akun beba okay ono so no akro ka 4 years wow even ka 4 years na chene no we know wa me man o menche bia hwe wow
nyankopon ni sikadwa da roma ana matumi na de aba omunyina we me ba we sorry me ba we chini we onumbo wow ba we onum chini we bo okay me ba we onum chini we bo wow me ba we wasan chini we bo okay ana me ba yeah wasan we bo wow dembo we welu kwa do boku kula welu kwa do boku kula ena me ba we me ma me wu na nsen ono so etisi ana yesei wabeya ya oro sa Otumfour ehira no fresh we dika no de pa ntese no ono so no okekaba oba ntino me metuma ka se nyankopon ni sikadwa ene efi adwuma nyankopon de acheme a me nso me hwe me yi abo ho ba yi amana ekese ntino sanati wararoma yenhwe ahyase kwa ebansai na se bidipa bi ahye nipa dakro ena na mo bia ka bia to aso ebansai na be ma ageni mu oba panyi osi ayeru Asantehene islamika on ema yewura ehira no de sato no ni diasa eda na dikan kra ebansai na ye hemfa wararoma Otumfour ne nsem hira no a obagene nye yize sa unya bi ena Otumfour Asanteman mu ade ye de unya kopofuro ana wo na ne nsem hira no Otumfour de nsa to sese kina osa wayene me de me magie de me mahu bi da mahu me ya bo me life me bi da mahu Otumfour de nsa tuti so keke kro na amasa okwa koda boss in shakase pa boss enkro mu no ya me mawe mu me collect wo ma me you know ba bi o mo di me wura na da na no otin na wo po so hira wo mo mputu so eba wade kete de wana obe best 5 ntimi nyimi film okay wade kete ntimi nyimi film yes ntim kwano de omo ho ma Asantehene enyame omo ho ma wura o tikrawe o ma so onna kwano wo ma na me wo ma o me no mu nyina mo nyina so yeta wo nyina chi se be suma me na efe ntim kwawe mu de me wo mo ma Asantehene se ommesom ene sikadwa so yi o maba nti no mo som sa do mo ye no anode anti na me bisa se e de di kan e bansai na yewura ehunu ye wo fasifo ya sebi o hira wo mo ne fisa bro ne bade bia wo ne wo mo edi djuma bada ma bansai kotokonyene sebi kafra chemewura madaroma owani owu de bibi obi mo owu ndi pro mo no woni ndo mu ntina ya no du ono mu di anko ono mu di asano woni ndo mu eno de mintimi nka ba kotokonyene de woni ndi wonko we mu ntia woni boss we mo no omo ye nkronkra sebi ya 6 but me ma we mo no ene de omo ye na no odin se na me bisa se e de dikan kra wo hene e de sa to mo fresh na wakoye ja se na husi ya na uchi oyene tada no de se wa he me damina okay yes inshira no ko astatia os we me metuma ka se we Otumfour asana amanfo sa ekabo mu ni adade no wonne ma ene powerful ene ma ne powerful odaruma o se na Asantehemaa ya okura eyas na o chense bi bisa na Asantehemaa odi kai odaruma okura wadaroma na yase no no osua na Otumfour ehu no na o se na ni podom 20 na ni ansa ntina kwesi de dikan de na sama yan ni mu a oba na epija no wow epija no ko soro to hini wu na no akrai ni podom tisisi ya o ni podom pa unya baby for na nyira kra wo hen se mu mie kwa nim se na akra na mla satam ye bie kwa mu che satam Omomaya kakra okay obusia ole yemo omomaya kakra na yehu enkwala ka ho asem okay wo mo eben ye okay na ye kasim na yati aseye akabi na yenti we okay wo mo di Roma we ye frɛ no kwadobu atin okay
by the dear Danosu Kinzoru. Okay, this is what you have to do. We see Anim Boating. Okay, and also Otumfour down for that so and no can edit count. Otumfour down for that down so now but we got just a few for down. That be that was and on Asantehene no mu to na kai. And no kai say akwa we mu frame madam manavo pa no the prasem. Tino Otumfour down for no e down so na e shine na de kwa na de kwasa anti yedi no enye de kito na down so no Zamos then na yewrama mu pagya akwada no pagya akra no e wo wiem na sama ina anim wo Otumfour chia no video nyina ho nyina adansidi o ye wo ho sisi adansidi Otumfour chia no man ma pia o ye shira no Otumfour tie paka mo shira na nkasa da nye yize sese be Otumfour tie paka no wagina no afra o na ode sa to so sa chia o sesa abre ba bia me wona be sama me enye yize enti fitete Otumfour de mi wura Otikra bra so won hunta wonu Etwa mansa wo bema esi obia wo wiase ono de onfa na ba funi agro ohuni bia o chaje se ebia wo huno ohuni kwadia se ode nsa to ndiyam wo chia no hira no okoro ni mu wo so Otumfour Asantehene wo hu de wo akwa we mu a da che obeye nti yen show ebe ba de yensa nsa to yeni ayeso yi pagya bi na bra bom edin Kenya bi nim koso bi bra na esi ama wiase nyina wo ma kra we na yese afina ba social media no so okay but social media wana ejina mu ne de wo wuni mo Otumfour down for de na wo afina ba cause obia ni mo akra we ya o say Asantehene adawro maintain obia ni mo akra we obia ni mo TikTok na bia Facebook YouTube to be kra no na YouTube kra no ko London na amafo mo mu sesu sani nyina na makra we su kra no mo hwe ne video mu di su asa ni na mate mo frame nyina ka kire me send ni video na mo pem su asa na mo nya obia timi send akra video mo na de we a o se Otumfour asa no o mu su ya na Otumfour asa na na mo fe ntino mai bebre the naked way so obi anche no no na adom ne ban so yes wait no papa okay ene wuye okay satamu so ketekete we papa yase na oba pekeye ene we so ma me yase oba le oba pekeye wow yes me wada se for papa no ma na wo mo esa etonyo mo papa me fra Asante fi jasa so kole okay me papa no ne Asante susu bibli ko be Asante ene na askola ma hene nti bet ya efie de kiremani wo me ne yakopon yim se me yakirema so nti me kwa ana me kirema na yakopon nam so obiebie kwa ne sika gada roma abiebie kwa sa ma wo sankra we mu ben kwa mu no we entuma fira bibia ono na ye we clever bibia me nkyerɛ mu gidigidi o mama to se me kyerɛ mu me me kyerɛ mu bia me kyerɛ mu se ne panimu ba ye kasa ejina ye bibi ena me de kyerɛ ba asane de na ko police ke gada roma na e dara to o musa because me bo twere na me nyɛ dwo mintimi kan to se wonye se ono od na dwo na de to so hu se adwe na ode ye bibi no ejina bibi so na ye de e koso enti na adwe na ode bibi yes okay unim say the okase niam omo ye kakra bi nche na fe man phone number to bi an no tunum kakra akaka boa Kakak buah. zo chef de na to you are not kakra to Aye baba pe. Yesu. Aye Yesu ba ya boda isilekete si banti meko. Aye dame sanko subaya boda Aye kakak buai agak kasa ya buai yang sudah aye baba pe Yesu aye Yesu ba ya boda isilekete si banti meko sei aye dame sanko subaya boda wow so akwaketwa na epija akaka boa akasakasa so yemwa yeso hunu akwa so sami muwe no enye ize empanifo nyom Asantehene nyom ono epija mana na ze nani abre pa ntino crown de
bompaye oduma kuma se me da na mada Roma sikadwa ene na no nyina mo no mba na omonso mumla na Asantehema mne amane ne fe because Asante de egu ade ye ne ya ade mane ye fe peje bibia mo nhwe ewiase nyina wana maye so nti kotokwa ne de ni nsem sira se wode nse se to so se kimo wa ne na me ka kira wo wanya dwuma kro be didi kwa Otumfour de nse se to so wa wanya dwuma kro be didi kwa me na me ka kira wo be didi free akomo no da was Otumfour ewiase bibie tumi Nyankopon de ebo osoro ni asase e wasantema mo odi nyina asene sa obiere ntwe tumi nyina e wasantema mu nyina ba bia Nyankopon de asene sase ki enti wode nse to so se kimu a etise de Nyankopon ehirawo tino kotoko hele de efani ni agro wararo ma enti no ma we mu de ye sumo hina abema ajenim osumo ya bibi kakra bi ai asa de ko hwetwe nasi kakra bi abaya mai ana ye bibi asie ana ye mobia mwai ye mobia wa obinda o ana ye obia buka yeko ana ye obia wo ana ye no obia wo obia wo no obino ana ye no obia wo ana ye bibi asie kotoko hine ye mobia mwa mobindo ana ye mobia muka yeko ana ye obia wo na ye mai ana ye obia wo na ye mai baby obia wo obino bobo ana ye no obia wo wow nyina ya dom na bia omo tonwom esan di asa dia ida ya enkro no de ewum bia no de ewum bia na ewum okay de ewum bia ewum okay ena enkro we omo maame firi safo asoma so kwanta safo mesumi firi Asante asokole asokole ma ye ne susu bibi kro be Asante kotoko nana me ntino enkro mu de omo suma Asantehene omi bi Otumfour proma sama kasanka no okay matiani ye ko yo be katwa to na debe tuma ka yo se ese no de wade kete ni opekete papa kete papa abonyo okay ya be tuma bonyo amakete na odi ye programs no e da form ya obetimi di asa sabe kotani ko betimi asa wade kete kotani ko betimi asa wade kete so agona ye grrr da baby because ya tete obi am boys no obi a boade bibia discipline to ma bibia kama ya ma bibia kama dina ko mu a ye de suma Asante ama bia Asante akuna nim enti no bibia pekete dia wade kete ya number ne 0451 38 76 61 0451 38 76 61 wade kete upotu for down for open na kinzoro so a meshi dancer omunyina entino kono e pase Otumfour da for bodom ade emana na Otumfour setu ene odi ja Asantehema kwa ene mo se dondo no bono mutumu shade akra adaroba dondo no ba dondo kasa dondo ya kasa entino dondo no bono sempino na yenkra bonte ma anayema demi fadue ne manu nene ye problema mesrem nyano nyina se mesrem bia nkoda ze kotoko hene na asem to fuma obie no obetu adane no obie no mesrem bia kofi di no nko hwenkra no abotam se no ohene ti se ena so defo na banam so mo wa mpa wa so gidi ba chan bibia oye obenya mane
Upenya man, usate unyama ne unu obi a okache mi kase so sabe escafo man de obi aba akodem na hia fo man ye ne yaso de message obi an kofi na kotokon ne enya kwan nkosie ne ma me na asundie mla de masie buru bia no obi ma da was Jemusia sanete wade ekete ene ne ma ya Asantehene danfo ene kinzoro ene no ya twen komo sebio Asantehene danfo aba bibia ewie yabusia empanyin si akwan no e wasebie ya ebiwie ewo ya bobo no ha ene be ma yakwan na ekowetwe ye de asie kai se de okan no o padwumadi bia dia e wade ekete ene so de ho bo na bibia koye e de ema medin e de komna wesu nyima ko bi na so masin Emma made condition ebro ebi any obi trading enterprise o Kumasi South Interest Junction o papa share open papa share open perfume papa egu ho a je say obi trading enterprise o Kumasi South Interest Junction and sefata say wo de wo ho ebo wo mo maba ye adwuma ho wonim ti o maje ofeso na bibia ko eti be srew Ghana Kumasi ewiase Asanteman ina yenko South Interest Junction then ko je tade papa ni perfume papa e obi trading enterprise as na make for Better Grace Financial Services at the amount. In the answer, Ghana for America, Ghana for a war, a Canada, Mr. Mo said, do say, Usiesca, mobile play, at the Albesiesca, the Usiesca insurance company, Papa, at the one Batanoa, he saw the one about Better Grace Financial Services. And so, or a financial expert, they are experts in finances. Yeah, or more Aquadare, Osika, same to any idea in the moon. To what was them. Na omo up a financial company papa ya omo insurance policies bia kama na omo de wa bata ho ni na be gina dwumadi ya odi bra ya obo nsika ba wonsem na omo de sa financial service na company na abata ho na bra bia na mo bia obotu no what no omo cs kana dachi bi emredu na hia mo a omo so wasne bliche bia bo de skala ma obi a ode onsaman sia agya na da bi Better Grace Financial Services ntisa omo kodale wo mu yie pa omo ni over 200 financial agencies and edijuma we na as financial agency omo di djuma yi won di na plane esanse ewiase form adodode ewiase ejapade minerals awodo nyina na etai sa financial agencies ya chinti omo enko bankrupt da omo nchi omo da abire bia ya huya mo bia omo bebo ama no maso mu se nyame ya dom na bone no ha bia mampo na ne omo di djuma akwa omo gie mu a abire wo pension no bia ahohensi ejabo we bire ju na be nyamo a wo mo betem sika boom edi amount sika boom betam di amount be gina sida usi ni omo edi djuma abire na usi sika wo no so betem sika pimpem sika boom di amount na de opese wo ye bia wotimi di aye na be bia ko ye di amount se sika mo de be ba no tax bia enka ho tax free umpewe edi na open omo ni djuma na be bia ko ye for me din edi ko be na usu ko so a by Grace TV GH sanse ye woni pa de ma nyame ka ho makra bye bye.